Neki ljudi su zadivljeni toliko crtanim filmovima da čak prave i kuće identične kao svojim omiljenim crtanim filmovima. Majstori, ako vam se sviđa sadržaj ovog kanala, obavezno ostavite subscribe i kliknite ono zvonce pored subscribe-a kako bi bili prvi u mom narednom videu. A da vam više ne dosađujem, da krenemo s glavnom temom. Kuća porodice Kremenko. Ova kamena kuća izgleda zadivljujuće i potpuno isto kao i kuća porodice popularnog Freda Kremenka. Uprkos svom neobičnom izgledu, kome doprinosi ogromni sferični kamen na višoj strani i završetak kuće u obliku kašike, ova kuća je funkcionalna poput većine modernih domova. Nalazi se u mjestu Nas Montanas de Fafe u Portugalu. Kuća porodice Simpson. Ovu istovjetnu repliku kuće Simpsonovih napravio je jedan veliki fan crtanog filma o porodici Simpson, tako da iz polja i iznutra izgleda identično kao kuća u kojoj žive glavni junaci. Kuća se nalazi u Hendersonu, država Nevada, SAD. Kuća Barbike. Ovu modernu kuću je u susret 50. rođendanu Barbike kreirao dizajner interijera Jonathan Adler. Marta 2009. godine on je ukrasio pravi stan sa pogledom na Pacifik veličine 325 metara kvadratnih, tako da bude sličan zapanjujućoj kući poznate lutke. Stvarna Barbikina kuća iz snova se nalazi u mjestu Malibu u Kaliforniji. Kuća Minnie Mouse. Ova kuća u ružičastoj i boji lavande ne izgleda samo simpatično s polja, već je u istom stilu potpuno opremljena i iznutra. Ona uključuje predmete kao što je telefonska sekretarica gdje možete slušati Mikijeve šiljene poruke, pećnicu kroz koju možete gledati pravljenje kolača, kao i mikrotalasnu rernu koja pravi kokice. Ovakva kuća je napravljena u Mikijevom gradu u Orlandu na Floridi i u Disneylandu u Kaliforniji. Snoopyjeva kuća. Ova gigantska verzija Snoopyjeve kuće se koristi kao štand za informacije za bejzbol u okviru muzeja Charles M. Schulz u Santa Rosi u Kaliforniji. I poštovani gledatelji i gledateljice, to je bilo to u ovom videu. Ako vam se ovaj video svidio, dođite nam i sljedeći put tako što ćete kliknuti zvonce pored subscribe-a i podijeliti ovaj video sa svojim prijateljima. A do sljedećeg videa šta bude